sakit datang sini kang suling turan. Gitu. Aol kang wang oleh samping. Jangan nyangket kentut. Ah, Jangan nyangket kentut. lakuan di Sangaran. Tut. Apa kena nih ngomong tuh? Tuh nyangket kentut bicara orang. Adi entut pojok. Bah, tadi pojok nes kok. Asa panas sarban raya. Kalau mau panggil mungkin gelam aja segar. Sakit itu deh. Gitu. Tahu ngancan tua, di kesangaran benunggu kerpat. Harus semakin tua semakin gesik dan semakin banyak berolahraga. Saja. Karena di dalam olahraga terdapat jiwa yang sehat. Dalam bahasa olahraganya mensano in kompor gas sano. Oh, kompor sano. Tanget Sekat. out ibi cicing mekerak ada naknya gamalan terus suling dan keket maksud nih atau Ya dilegotan. balungong nih kami si kejeng kadang sing dadong pergino nih dugas Bung Karno tahun 42 kembali nyen mitrena dadong mitrana pedawang. Oke, kalau demikian akan dadong tunjukkan kemampuan dadong di bidang seni tari. You ready? Okay, let's go. Mati dah dong gini ya. Ada yang gede bayunu. Kena sing ketok kena Enak gede bayune nduk. bayun lu. Nama lu ngejang aku lu. Kecang gak dong mendagang aku. Kan gimana bisa? Apa nih? Ya tadi. Ada. Apa nih dong? Zaman kami metik tok. Oh, medek. Oke. Terus ya.
sangkwa das. Nyoho ijang. Nyo mah kike. Ah, bedene misi lak-lak. Ya betak basa. Kalau keling dek mah. Nih. Aw kan